Kako zaraditi novac online bez ulaganja i bez znanja? Evo uđemo na ovaj sajt Binable i sad ovdje sam ja napravio nekoliko liste, možete vi. Evo na primjer idemo sad za na primjer ne znam nakit. I sad uđemo u Etsy, to je jedan od partnera za taj sajt, uđemo u Etsy i sad izaberemo neki proizvod. Znači ne morate da se registrujete na taj sajt i sad izaberemo, evo na primjer ovaj ćemo od skoro $20. Onda kopiramo link na tom sajtu od tog proizvoda i pastujemo ovamo na Binable. Evo sad će ovdje da nađemo nakit, našli smo, idemo plus, idemo add recommendation, tu nalepimo link, sačekamo par sekundi, kad se učita, onda idete obavezno dole, ako piše ovaj auto affiliate link on, onda je super, onda zarađujete od toga. Tu štikliramo te slike, šta sve, onda idemo next i ovdje ulepimo deskripciju od Etsy-a, od tog proizvoda. Nakon što ste nalepili proizvod, idete na novi proizvod, pa opet kopirate i sve tako radite i to je to. Tako zarađujete, koliko kupi preko vašeg linka. A link za registraciju u mom opisu profila, dođi, registruj se besplatno i vidimo se.